Saile itielite ndatika miongweli na ina na indi musaisa mwendwa neto aliuka nikenda kunengelelie mauvo alamendini wa idhangu ya The Daily Nation na idhanguni ya The Standard. Udhiwe idhangu ya The Daily Nation waandikitwe Gachagua Kalonzo in a bid to change 2027 poll rules na indi enimi yao kana proposals imuila Gachagua na Mundui Kalonzo indi monie meke nikenda with ya usakwanulo wa 2027 ukite indi vai mundu nesa kuya kula kana bai mundu bangite kuya kula isu udhiuni wa idhangu ye indi niwandikitwe maboma konete cybercrime law kana indi ulamwe yao wakwithiwa Kenya ni mailite kuwate ya ilame kuandika sindu sio mutandaoni na indi wituka kana ni defective and the state agency ya President William Ruto kuda we defective ni kwithwa indi ute harmless kana ute ubinyia Kenya mwavangu meithanguni ye ni mwava makonete ukuina indi wituka kana nitukutona kwitha tiyiba kana nititha tiyiba mbesa seyo langu kana affair mwingangi ilate utumia digital taxis kana indi ila taxi itumia apps nundu akwithabe na meya imwe yikiwe kukonia ukuyusu wa taxi mwavu kwa konetie kisomo ni mwavu indi me kutuika kana mundu oyu na mundu sosion indi me na a fresh battle nundu wa kana mubiano usu wa nat nimedhiwe pena maukulio kana indi tuaso nongu sanesio ikonetio mundu makisomo na indi mwavu makonete crime na indi kuituika that online lover kana mundu sumwende na kunena mundu mawendo online kana ndini wa mitandao indi no kwithwa mundu su apangite kukoya na indi nungunenga ukewa wa kamweli tukamwe kala indi koyi wembesa kuisila online dating. Tisi sena idhangu ya The Standard indi ni mwavu maandikito kana udhiwe idhangu ye wandikito slave trade billions na indi ni mwavu tunengeto ni New York Times, okay? Indi katuambelelio kusisia idhangu ye yonania undu a Kenya aingi methitwe maikunika ila mekuyanthi ya kana nthi sianza na indi betuika kana meya imwe ila yikitwe kuyanthi sianza nibini ya Kenya pyu ila meka makosa than a foreigners kana ndo asumeka la kuyanza meka makosa bandi ya Kenya na indi niba kunitwe bisa waka mwili tukekutwa Diana Chepkemoi na indi ona nitwe kuya kiwanzani cha JKA itina wakwethi wa indi adetainiwe kana ekaletu kwa bindaria sa ata udhukuma kita kudetainiwa ni boss wakenga likone sia Saudi Arabia na indi ona nitwe ayoso ni nyake na ndumoma musi kuya no bwit nanga around September 2022 na indi bwa kangeke itwa Janet Njeri na pia kathukuma Saudi Arabia na indi kona nitie kaielesia mawumu alake sile ke kuyanthi ya Saudi Arabia ila kathukuma ata made ndeni wa Middle East country na indi mwavu ni mailetwe ne Sunday ni wedhangu yina ningutha ndikuelesiwa kwa uliku tusiwake dhangu ni ya Kelly indi ni mwavu makonete ngwatanio ya opposition kananga likone ya uli indi alama mabangi presidential votes kana kula ile ikethiwa ikunwa sia musumbe sithiwe tu italwe thini wa local voting stations na indi nina utabia kana nima isie kana retallying the results kana kutala ingi ndini waku ekaba ayasi ukuni waku kuitali la ingi ndini wa national centers nikutona kuete manipulation kana okethia inde bena ka ukenga nikaende iwa ndini waku itali la ingi ngalikoni nicho maise kana meenda kula isu italelo ndini wa local voting stations na inde measia menda IBC ethiwe gazette kana eyonania polling stations yonde ila iketha iko ni wakula vanthi ya Kenya 6 months before the polls kana ende ibinda ya kula itanamba kubika with the IBC ni yatotabia kula kulaika kuniwa vanthi ya Kenya than that before the election na ende idhanguni oye ya Kelly kana ya The Daily Nation nundu maovono amonongwelese proposals ila the opposition maisie ni kindu chambe nicho kiucha kwa sakana polling station
selete kuwetwa 6 months before polling. Kindu chake ele yaise kana IBC ni mailete kwithiwa makipublish na kunengane the voters register 3 months before the elections nikenda with any maulanga maundu ma scrutiny na mai sia maundu ma irregularities with any morania andola mo kuna kula na metikilitwe manengane voter register 3 months before usakwani kana elections. Kindu cha gatatu maisie nikiuna kwa kana IBC ibatupiu kweka retallying kana altering presidential results at the national tallying centers. Metwika inde yuisi ataliloko kwa voting station isi a local ila sudiku ya kwa national centers sikatata kutalwa ingi nundu wakwithiwa nimeukia pau no bobesa kwa yakura kanange makongelelwa ingi kana maundu mokenge ni makaende bwa pau. Kindu cha kana maisene kana IBC must reconcile all ballots kedha ballot mwe spoiled kana bela unused kana bela yatumika used, spoiled or unused methe ni mesi nimekuonya nesa andu hii moni lasi atumewa hii ni lasi atumeka nae na hii ni lasi sia kunwa nae kana lasi anango withi ya mundu asa kuolote wene thangu yana kana kuresu ya indi IBC wani alete kwitha ikionania ballots isu nesa na indi ya katano IBC ni alete ku design results transmission systems bala indi kila kiliombunge kikethia wachonanitie kura undo siende iwe na kona nyakana this is the final number yuma ko local voting stations sidiko ya kila kiliombunge ni charite kwitha kita byando kana kulelesa kunwa kiliombunge kisiano na nikenda ibika kuyo lumeso utuka nimeitangasiwa ni mama na undo kura siethiwa ikunwa naende maundu asu kana ngaliko ya ule isi na usio kuonia Akenya undo kura isu siatalwa undo sia transmit wasuma the local voting stations na siatwa the national voting station na pia the declaration siatalwa na twatagwa siatalwa na ende asu ni some of the proposals ila sieketwe ni ngaliko ya opposition na ende maovo asu numethi ila idhanguni ya keli idhanguni ya keli pia beona maovo makonetie mundu Willis Ayeko ni wewe na inde Wells Fargo Human Resource Director na inde ubo wake ni welete a witness kana ngusimwe ya yetho ni tabise koti wa Siaya kana atumiwe kana mundula wa muwaye kana the main suspect atumiye kibande chake na namba ya simu kumya mbesa ndeni wa M-Pesa account yake ndeni wa shop imwe ndi kuituka kana aine nambe wa senior magistrate principal magistrate ndeni wa court usuwa Siaya Anthony Mureithi amnikwa ula ni attendant wa M-Pesa kuyenga likoni sia Kisumo aise kana the main suspect ula ni Victor Otieno wisiketa Cisco ni waone kie mabindele aithi ndeni wa M-Pesa su akuita kibande cha mundu Ayeko o mithenele kauta na ndi kuituka kana ni umisie mbesa mala atatu yambe umisie 45,000 yake ile umisie 30,000 na yaka atatu umisie 70,000 na yumya no wetha neke ni CCTV na inde ni mona na sia ayosa mbesa isu kuma kwa M-Pesa attendant na isi kiangusuni kwake ende kindu kiucha kumembesa kana iseso yu yaende we October 19th na October 20th mwaka muthelu na ende maovo make kwa kube ni mailetwe na ende chama na etuka kana awa iwe bindani kwa ibinda kwae madhiko kuuko na ende niwaambie kwaso na ewa numbani ya one of the gangs mundusu athukuma kana kingenki ucha moye ya chathukuma na andwangi ni wabio detainiwa kwa mithena ile na ende athenwa muno na ende esa kuwa mwe wake ende wethiwe Nyamboga River kana ende usumo kutwa Nyamboga Ulawi Game constituency wethiwe matuko 23 mwa iwe 10 Mungowere stream katikati wa mboka wa Siaya na Kakamega County.
movo asu numethila ithangu ni ya keli ithangu ni ya katatu ni movo makonete EACC na inde ni ndiye kwa registrar mo kwetwa Felix Mecha Nyakundi kosa 713 million kana property worth mbesa isuno ndo akwethiwa memukonania na kwethiwa atomeye mbesa cia enenthi kana cia obisi na kwata prime parcels kana mbesa mbingi na inde bena the affected properties kana kwa kuvini manenganite maundwala meoneka EACC yenda kukunikila muno ni wethiwe ena bank accounts ila sina mbesa more than 311 million shillings ni wethiwe ndi ni wa M-Pesa account yake yena 156 million ndi ni wa M-Pesa account then cash mbesa siake ila siethiwe after search kana kuikumandwa nyumbani kwake niwethiwe ena 4.26 million aina ngale itatu ila waandikithitie kibeti chake na indi aina 20 prime properties kana aina mali tusite oitheka properties siake ila sevandi ya Kenya pamoja na beachfronts plot kana aina mali mbingi muno na indi nakwa kana EACC ni ndiye komanda mundusu nikenda imane imbesa isu au mangite banundu akwitha kukonanwa na udhuku fulani twethanguni oyo ya katatu be na mawo makonete bora community na inde kuyanga likoni cia Mombasa yetuka kana nebikie remand prison emwe na yambe ya kusovia library na yetuka kana pia normally kile meka fix fix pa okay yala sia prison esu sia kiwa ceilings na sia kiwa miomo mieu na ndelesia na pia shave nundu akwitha menda ku upgrade monekano wa prison esu na ndi movo asu no mende thanguni ya katatu ithanguni ya kana ni movo makoneti oteti indi bala kibeti cha Raila Odinga motutia Raila Odinga kila kikwitwa Aida kwituka kana ni wende na kwika kuship kana indi kwambia kusaubanja ODM or secretly kana quietly nikenda asaubanje chama kicha ODM na indi kwitwika kana nibaende kwithiwa na clash kana indi muaniko ndini wa chama cha ODM na indi otoa upya mama Aida indi niwende na kusupport mwitu wake olokwitwa Winnie Odinga nikenda withio ni maship chama kiu na indi pena public policy analyst kwitwa Leonard Kafafa yasia having stood still okay measia ona andwa nimethito muno maungamite itina wa baba na maka na kwithiwa muno my struggle line yasia kiu kitona kutuma mabicha ODM bala ebiketwe ni mundu Raila Odinga na indi mavosu numethile thanguni ya kana thanguni ya katano ni mavo makonete Kenyans alama yako ya abroad kana meka landhi sianza metu kana ni maface ya maundu maingi muno ala foreigners kana ndola meka la mako yanza mateso face mebande ya Kenya kwetwika kana over 1000 Kenyans ala meka la overseas nimethitwe my face severe conditions maudhunio maingi na indi kwituka kana ba Kenya pia the foreigners accused of similar kana a foreigners ala meka makosa o asu a Kenya mekite my face ya the same treatment kana maisilila watondu a Kenya meka makosa asu kuyanza mekawa indi amavo asu meithanguni ya katatu okay ya katano Iranguni ya katano ni mwa makonetie uteti na indi Kalonzo ku yanga likonesia Magarini yasa kana the DCP candidate ulokwitwa Stanley Kenga nuko iso sinda usa kwa nini munini usuka atwa matuko 27 November indi ikethione a very good boost kana iketha no itambie sio ya kunenga DCP na chama kiu cha DCP a mileage indi kana ni iketha no kujenga chama kiu cha DCP na indi ainena ne waise kana Kalonzo aise okay a win in the DCP candidate nukunenga create yani kwikia vinya chama kiu cha DCP I claim kana ala atongo imende ni wasilikali ya broad based pia mwa niwesi amwe menga likoni su lakini ni makia au kila nilia kana nimekwenda kila niliangalikoni ya ulei ende mekia ku persecutiwa kana kuisa kusililwa maundu fulani na ende pia no criticize kana abothesia the utongo wa UDA
nundu wa kwithiwa indi matenda kulower the cost of living kana kuthesya ngalama ya thayo kwi a Kenya ni mongelile koti na pia Asia kiundi kitumite nthi ya Kenya ya Asia ndaya internationally. Okay, ndai weka na the DAP leader Eugene Wamalwa, DCP Secretary General Cleophas Malala na ndongo ya ka ko ya Kirinyaga Ajenjeri na pia the former women rep Shakila Mohamed Wangalikoni sia Lamu. Malala na kinena ni waise nukulili ya Kenya makwatembau Kenga mayasekana kuvotia the ODM's Harrison Kombe, a government candidate kala ola umetengalikoni ya silikali no undumwe na kuvotia UDA regime ila yediwe responsible kwa kuwa muika ainge muno na indi mwavu asuno medila idangune ya katano ya the standard idangune ya dhanda tu indi no mwavu makonete anxiety ila yedhetwe ndini wa alimo na indi Secretary General Akeyo Misori ainena aisekanai all graduates the JSS teachers alama graduate malete kutwawa kana kumuvwa ndini wa senior schools na ende pia kupet na JSS teachers metuka kana nimaende na kupush pew nikenda medho mena independence kuma primary schools mavoa sunu medhi la idhanguni ya dhanda o idhanguni oyu ya dhanda tu na mavoa makonete uiti na ende metuka kana pena sibitali umwe ola wambeye kindu kikitwa nuclear cancer treatment nende kwa boma cancer metuka menondo utania itina wa nuclear therapy isu ende kwithia yetu bande ya Kenya ila yena a greater precision kana ende yena oiti museo na ende wetuka kana mundu akatona wa ndawesu kana radioactive medicine ndawesu ya kuita cancer directly mwini wake kana balabe na cancerous tumors bala inde bena cancer ndawesu ikatona wa direct na inde kuituka kana yona yena ngalama nene uitwa yena ngalama na inde kuituka kana par treatment itwa yemwe ya cancer uketha yendeka 1.3 million kana $10,000 na inde kuituka kana nikenda uboy yailite kana yena ya advice and make away 4 to 6 cycles kwa jambe ya keli ya katatu na ya kana na indi kethe bena aja uyongela ya katano na ya dhanda tuna kila yiita ni 1.3 million na indi jetuka it is the best ever ndia either baande ya Kenya. Ministry of Health pia ni sebena outbreak yo wogu kwitwa Marburg na indi kwitwika kana wowosu already no white and watatu ko ya Ethiopia na indi pia angalikoni Siabomet County pena mavoma konete pia uiti kwitwa ngadabe na clinical officer umwe ula indi wendie nena na company wa Sport Pesa na mamunenga 1 million shillings na indi sakana adho kuma etwa Kipkoech Ruto ni thewa siana itatu na indi sakana ndi ni wa sibitali yake ni makwata sibitali isu itwa Chemalal dispensary makwata almost 20 expectant mothers alamedha mayenda antenatal care kana indi kula kuthi kliniki na kusiwa mbewa utonamba kusia isu antenatal care na indi kana ona ka space no kanini kako iti kana kusisia kuona mwaitwasu na indi kiuka tuma midwives kana andwala ndishikwa kamba meta wata aisicha madiko medhiwa maikwata andwa suku ya mose na maka maudumia meku mose kana makaseya kwa aisicha nende kiuki dhaki unsafe na kwa unondo no kwatie an office suku makwe Sport Pesa no tanu wake na aka maternity center ya mwaitwasu onde amavwasu no medhe dhangoni ya dhandatu idhangoni ya Monza ni maboma connected the public debt the ya Kenya itaitwe 1.6 trillion ende utuka kana itumite ku service debt mabwasu no medhile dhangoni ya Monza kise katuni ke dhango yene kenda tusisi okay dhangoni ya nana yelete mabwasu kana yaite Kenyan women get abused abroad kana aka mabandhi ya Kenya ni matumika na eko ya abroad but Ruto family and Alice Prophet saisi maende na utumika Ruto na family yake na anyanya emake medha maende na kuprofitika kana medha mama ende kutetheka
ando nimeumia kuyanza lakini Ruto na family yake pe ndo maende na kuila kana ni asia kwa nimetha maita la matunda kwitha ni makonetwe ndini wa andu asuka na biasa losu wa kunenga ni Kenya makathukume kuya abroad tusise katuni ketha ngoye kasoletwe athauki abo mo UDA pe ungivute na chama pe na United Opposition na indi tena chama akwete ebuba afloat kalaka samo ti vuvuzela lakini ndisiketa atakalaka buba wa ebindani ya mathau na indi athaukia na kwa ni UDA na be na United Opposition na be na muvila wandikitwe mbere okay asune mwa makonetie uteti wa bandike ya Kenya na usakwani wa kuya mbere north wa by elections tusije na yethango ya the Daily Nation audio wethango ye endo unenganite mavoni na kueleza ma the proposal ila mundu Gachagua na Kalonzo methiwe makienda muvea wa IBC wike mbe usakwani munene wukite tusije thango ya Kelly na ende ni mavo mekonetie cybercrime na ende nene rangi kuelezea ondo Kenya kana Ruto waisie kana koti waisie winene about the act thangu ni ya katatu ende ni mavo ni na unengelelia ende betwika kana bena British national kana au metengalikone sia British sia Britain na ende etwika kana ni waisie 80,000 na ikala kuyanga likoni sia Mombasa kumana na ende kwithiwa ena online lava kana ende mundu meunena nisia mundu mawendo na esa kwiyithila ende aitie silingi yake ngili miongo na then a DCI statement aise kana we wish to alert members of the public regarding disturbing rise in violent robberies na ende kuituka kana DCI ne maise kana kindu kiechandu kwa siambesa kana onangi kwa semathayo kwisila online dating indi nikingebete baadhi ya Kenya na indi chumanite na interactions issues ya online dating platforms mavwasu no methe thanguni ya katatu thanguni ya kana indi ni mavo na kuelezea the revealed new rules Gachagua Kalonzo wants for 2027 polls asuni na thangi utabia thanguni ya the Daily then the Standard ende bate na mavo wange ma case ya mundu kutwa Nyaribo na ende Nyamira MCAs make that ouster attempt kana ende ni mabangite kumunia an epic political shot okay kwetuka kana kwena ebyube ya uteti yende kuyanga likoni sia Nyamira meenda kunya kana mena the third time they are attempting kunya mundu Amos Nyaribo na ende akona nitwe na maundu maingi meithanguni oyu no sio okay saisa ithanguni ya kana ende naone mavo makonetie Mbere North usakwani wa Mbere North na ende Kindiki no nenete akasia if opposition candidate wins kana mundula opposition manenganite osekebela ki cha by elections isi sike kwa matuko 27 kuya Mbere North the way also opposition akasinda ongoing projects kana milati ya maendeleo ila yende ni serikali kuya Mbere North ndikaminwa mabwasu methile thanguni ya thandatu thanguni ya Muonza ende ni mavo makonete chama cha ODM nini na utobia kana ne bethitwe bena Winnie Odinga na nyama yake ni meyumililie meenda ku shape chama ke na ende buitina Winnie Odinga ainena ni waise kana nimeenda kwetha na mumbano kana a meeting na NDC nikenda manena ni cia usakwani kana chama ke kisonga na mbeata a member ma chama ke umanengo mwanya na ende kwetuka kana why calls for NDC could plunge kana ende kukomana na NDC kuwetwa itakukesa kuwete muani kombe yange ndini wa chama cha ODM mavwaso no methile thanguni ya Muonza thanguni ya nana ndine mavo makonetie a Kenya ende ni mokilile kiyo cho kwithwa ende ma yetu biometric information ila mekwenda kuregisterwa line sio na ende CA imesi will not collect your DNA blood data na ende ni mavo makonete kila CA kedha yenda ila mekeda mayeka sim card registration mavo asuno methile thanguni ya Muonza
tikila nilio ethanguni this is matha ethanguni ye 12 indi ni movo makonete digital taxi apps na ende kwituka kana yuna kwa ni apps isu ni tona kuongelela mbesa ketha tunaiba shilingi 22 tabawu itina kwituka kana ketha engine capacity ya ngali ni 1050 cc's inaiba wa shilingi 22 per kilometer oyu yethe yeba 33 shillings. Okay, ketha one ya 1051 to 1300 cc inaiba wa 26 oyu yethi 36. Ketha ina kana engine ya ngali ni 1301 to 1500 cc ni kudepend na cc ya ngali la watula na ende nakuya nisi ambatisie mathowa nundu wa bena act kana ende mwea ola umiwe na ende wituka kana kindu kiecha ilite kulika kuthukumithwa within a week meiwe methe makia line pricing yo kana ndevisio na the Automobile Association of Kenya Act ila ya 2023 na ende kwituka kana it is within a week kana mbese isu sako kana kuivia taxi na kuya kuketha kuyambatwa niku kwambatwa. Page number 15 yo opinion na ngwenda twoseka tu niketha ngoye ya the Daily Nation na indika soletwe musikali umwe ongamete muomone na muomozo bingi to bakoge ko ibule mbingi pyungi na konzi kuonde ende nabo bayo lobe mundu utenda isilo muomoni esilete kuulu ne mundu muka asukumete kami na ke mundu kuwete bundeni. Okay, na mesilite oline ubata wobewe kiimani kiimani kiuni kwa maendete na baungu yani makita kwisila yulo wao muomo mayesila muomo bala maile kwida mayesila watapitia juu masukumete mundu suona kami mapiga kula maendete na indi onosu ninge waikonetia uteti wako ya Mbeere North by elections. Museisa mwendwa ambetikile ni mino kunikiliwa mathangu ni minile vau ende otondo ni kuya mathangu amethia na maovo maingi tukitawa kunengelelio kwa yulo nikenda weso kono evinda onaku usise mathangu kwa uliku umane kila kiandikitwe nthini wa mathangu aya ila ni thangu ya the Daily Nation na thangu ya the Standard saile sia tilikandatika ina na ende museisa mwendo munthiti na mwene tidatina nensia maundu amwe makoneti amwe kana Kenya on the at large na ende ndateka mbuthu sukite twithwa twina keba studio na ende ngiulilikania tuma woni nekulo yaku nambani ya ili 3915 ekulo yoyote ilo kwenda usungiwe mthani wa mundi kana mitandao ni yitu ya mikumukanile tithi wa tivo unikenda tinena nisie maundu makonetie thayo na ende ndukathi basa nundu ni tusiokethetie.